Dali isa. Tagpila man na imong lansones? 30. Tag 30? Apa mo nagikan? Dili ra kabayugan diha. Diya Haman na imong baligya? Simbalan. Simbalan? Kalayo pa itong simbalan? Gabaktas na ka? Baktas ra. Sos, Ginoo. Umalay ka ni sakay. Wala gi pa baktas naman ko. Ipabaktas na ka sa? Nagpa sukuan na ni sa ko, gisugo ra man pug ko. Aw, gisugo na ka pamaligya? Oo. Pila na may imo ana? Tunga daw mi aning mahurot. Ibutang sa nabi. Tagpila ng tako sana? 30. 30 pila na tanan? 12. 12? Ano ay paginabuhi ni mo te? Kuan ra nag-umara pud ni. Nag-umara mo? Oo. Ay, nairaan ng uma. Importante nga rangal na nga trabaho. Yung ba naon sa trabaho? Umara pud. Umapod? Tinabangay ra pud mi duha. So, mao dyan na imong ginabuhat karon nga adlaw. Oo. Dabi nagsingot ni mo ba? Usahay kulay ra pud. Maligya po kulay pa ko. Wala, pila man kabuk mong anak? Upat. Upat kabuk mong anak? Oo. Ay, kung saan na may mga kuan? Ya. Kuan pa elementary. Elementary? Grade 4 o grade 3 kinder. Na kinder? Pila mo yung income ninyo anang sa isa kadlaw mo? Sige, kuan anak. Usahay makakuan ra kog tag 300. Tag 300? Nagmay ra oo. Nagmayra imong kuan? Nagmay ra. Be, paano be? Kaya paliton ko na tanan. Kaya para di na mo yung agto na dito sa kuan. Be. Ipa. Kaya ilayo na kayo to. 30. Amo sugot ka, palit. Ako na lang paliton ng 500. Tanan. Pakyawon ko lang na. Times na pre. Pili lang pre. 12? Oh, 12 ka po. 12 ka buhok times 30. 360 naman na tanan. Oh. Paliton ko lang ng 500 oh. Oh. Nakasisilyo? Wala. Ha? Wala. Ay, imuha na lang na. Oh, napaibugas oh. Oh. Sige. Nya, mauro to. Oh, sige. Agtos ako. Oh, salamat po, uy. Oh. Bu, kaon ka pato. Ay, pato na kong balay. Nay, pato po, di mo balay ninyo. Oh. Be, tagay kong pato, be. Laki. Ali. Oh. Be. Ako sa gisulod pato, ha? Oh, sige. Be. Kay, Na, tagaan kong pato ding nanay, oh. Be, dali, nay. Tagaan kong patong nanay. Nga, dabi dyan ni mong sumiyutain taon, tiyo. Eh, baligya lang na dito ka. oh, Layo ko mangyod tong kuan, Jod. Sige, mauro to, te. Amping, ha? oh, salamat po. Sige, sige ra. Nay, tagaan kong pato ni ante. Tininood ni imong pato, te. Ay, Hala. asin. Salamat kayo nito, ha? Oh, natagaan ko antik pato. Eh, butang, te. Ay, ako rin, kuan. Duhan. Uy, basta Oh, ka- pato, yun ay. Duha ka buhok. Na, pato. Duha man ka buhok, pato. Sorbol na, baiglaki daw. Te, salamat kayo nito, ha? O, naibugas, te. Walay sa payan, idol. O, te, oh. Oh, pasensya na ka, idol, ha? Oh. Uy, salamat kay ani idol. Pinaskuhan niya ako, idol. Lah, kapalit ako aning tambal, idol. Kay naisakit sa kumada, idol. Oh. Hala, idol, pasensya na kasi kung kamusta kay naghawid ba ko pato, idol. Ay, sos, okay rin na, te. Mong Okay rin. idol. Gimingaw na ko nimo, idol. Kani si ante, mao ni ako na video dahil sa una pod. Gakos ko nimo, idol, be. Oh. Sige, te, amping ka nun na Ay, siya. kudak tabi, idol. Sige. Okay. Te, Oh. maro to, te, ha? Oh. Amping ka nun ay. Oh, balik-balik rin dira, idol. Oh, sige, te, pon, Okay. pon. Puhon na tayo mga mayhon, idol. Oh. Yan, hatag na po ko nimo, mayhon. Ay, salamat po kayo sa imong gihatag nga pato, te, ha? Oo, ay sa payan, idol. Te, Merry Christmas ug Happy New Year. Oh, Happy New Year po, Oh, sige, idol. te. Te, magto na mi. Di na mi magdugay. Ya, salamat kay idol, ha? Sige, te, salamat po kayo sa pato.